Tersosialkan na jojo deh di Korea Selatan sila jadi ulah warung kami agak nih udah kita kata beta dilagi tiar nami ya betul di pokoknya alaman nama rapang nomor jual permeamannya karek denak pakai bahasa ini nama dua disuruh dibagas sebagai di tua main mah tua masuk nunga hubungan kami idalas itu pas sebagai lohot dan nunga kuasa ketuk kami juhud nama saudara tanggo-tanggo nagodang lau sihut majalo pagorin si panganon di nama hasahatan rasanya memang buru kihatan nauli si pegion di simanangi di buah nerenggan si peyabon di bagasan roha lupa mima di tangian elelek muna ia lulur nami tua mata nomor tua di bata asa di dia malaklak na di dia maunok na di dia mahatana takas ma di bawah si raja yang buru nami gabe masalah horos perjolo mau tanah sahak mulia tu amat mertua di bata lamang alehon hahi pason dihita dohon las neroha di tikion lasongani madihamuna di si raja ni hula-hula nami raja isihite nakani tutuhu pasahatani si banganon imay dahalas dohon juhud namar saudara abang raja dang natuis nami si tokkama abang raja dang nama kulit kami abang raja sitak kemana makulit tu raja ni hula-hula alay tuk songoni penabuhi terpasat kami tu hamuna lah parsaw hamuna asal yung songoni nabatuay madahonon nami asa bagot naman hanto nga iya kata dirubian horos samu si raja ni hula-hula namin na langaton natugad na madihami pamurumuna na mga leyan dihatan ni si pangano na mga raja na hupasatan ni tu hamuna hula-hula namin panggabian parhorasot do raja nami oleh ate mah saut gabi saut horas mah saut kisi panganon nang pinasahat muna tadaro napadot mangulakan na guru nami tumbuh surahani mangaton idalas si dapat ida si bailohot jala di batu do amang guru nami do nama lo macari tung sagat tuhami mangaton disira si guguton juhud dohot ihut majalo raja ni juhud pagor ni si panganon disikap misi panganon ng pinatu pamunay asima rohani tuhata di tabanya di hamu kasih las niluhat gabi na niyo muna sinur ng papa na muna tu oras na salut namu raja ni amang guru nami tolong dono nami ma gagut mana man harto dolok na marugiya oras mami hula-hula muna na majalo ipas ma hamu pamuro nami na mga len silok muna laksong ni matong dono nami tu hamu na si raja ni amang guru nami isi panganon na hubasat kami idahalas dot deke namok-mok dekke si muruluru dekke tiyo dekke sahar dalam itang yang nami may las maruhamu mangaton si panganon no basar tali mok-mok jala hipas mahamu muruluru mamu sahata tuduluk sahata na kuturuan tiyo nama ay kumuwal tahun muna sahat mapasu-pasui palitian tang yang nami sian amata na martua di bata so manipin na buhay tarkot pahami asal no nami ma si titi sigot pa budong les ni rumah so manipin si panganon na buhay tarkot pahami amat dari pertama memang buhi pasu-pasuna mula tutup lang amang buru rumah dari par satu rison pinggan na hot ma pasu-pasu jalo muna jalo otak sian lupan tuata tuari namang idon nama risihon parbuipir parbuih 1000 itu pak tuhat tamadihamu torok ni pinopar muna firma boki baul-baul pasalongan firma to dimuna luju-luju mah dalam ni pasamotan mangiut ison napurat tiar gulung rata asa totong mah tang yang nami di dalam sini dalam mula to akan nama ngiuton daw mana sa abad-abad tiar mah dalam tujulu tiar dalam tujai dalam sini dalam muna tari partison ringgit sitio suara nati ropa di pamaretta jabarnya mata raja hasoluan ni inata suribada tu tioma tang yang nami itu amat tanah tua di bata di kemudian ni ulau tahun tua kali bersugut di tempat tuan tama dia moka silas ni roha jomut ma nang akadalan ni pasamoda raja ni mamburu di hata nauli di buah nedenggan sibigur si manangi takas ma di bawah raja ni amang guru nami gabi mak di hamung si raja ni hula-hula nami kami betong yang nak kemula takas ma pa botohon nami
di baga sa sadaryo matutuhami anak kamuna aho pa sa haton sobanyan at sobanlung tuhamuna si raja ni hula-hula namin imamadhiti naong gabi parumahin namin imamurumuna salamuna anak namin ido hata namang raja gana detikyon di namang uduti ma tulaot ka di baga sa sadaryo di nang rohami ito nga di bagas muna diyak ka aring aksalpuy di mga tanay man ay raja na di sila takas uju purba takasan blok bola bila takas kami masukun takas do si raja ni murnami marbula-bula di maulata duga sa sadarion naung di raut holong na tugudo guru nami do anak kon jalan dunga si kop tau dulu honda si damat jalu pasok-pasok perbogason si ada lupa di kota hite-hite na kosona laos pitikyon mato pasator muna adat nagok tu kami hula-hula muna amang baru dapat tuatan nama tua di hamu pat ni gajah tupat ni hora o para ni raja doang boruku jaga na patas maroha takas ma jabu su takasan jabu bona takas ma hamu maduma takasan ma satu nama mona saya lihat ma panyaran muna guru nami si tiap pang si dijual si buat sangat si buat tua mai di hamuna keluarga besar pengurun nami marga bakpara langsung saya dari rumah batu pauta lima adat nagok karang guru ada orang suka udutian non jumulu ma dohonon nami di hata pasu-pasuan asa dikit jauh ma arirang dituru panggonggoman marhite-hite pasu-pasu nang jinalomi hela dot buru nami badan nana sudah disiram tuh di nama hot marsi gonggoman buba dua hari masa markup nauli perdongan naringgan asa tibulak-lak tubuh koru di luluk ni purba tua dapat mah ditikina di pasu-pasu tama tubuh anak tubuh boru takas mai dongata sak saur madua bolu-bolu hot mai song simadalihan asa dohan titi matang guyuk ni lobu tali pasah tubuh iuk ni horbo di hamu si raja nang buru nami salut si tua-tua ni hela dohot buru nami penggeng mamu saur madua batu-batu paupu saat hamu tu nomor dini saat ma tu nomor nono Ini aku tersekolah mau guru. Ada lupa saat kecil saat saya sulap aku. Nah, tahatai mah asal kamu tersekolah merokok deh. Mangududi kata hatai. Ya ambil. Sagu lima. Ya ambil tu lah. Sinong takas rohamu di pangan di bagas nami dan takas aku tahu di mari bakal datang masa tamu mah mangguhi dah urang go Ya tu lah. Masih butuh mah. Kesana lah. Beda teh. Hasu butuh mah. Beda hita. Jadi sama ni mandi hamu hula-hula nami raja sihite di bagas tikyor rohan madapat kamu ni mandi na mangguhi sinamot ni guru muna nang gobel parmain nami senggek mamar lakat nauli sinamot na basahat kami pakyaw muna di laul las tiroha terus ni be di hamu hula-hula nami tapos sa kami gok malas roha sa mabas-bas ni Tuhan kita sa sudah buat din namin mangguhin aku dari Makassar dari nasahan itu lah nung aku be raja ni manggoru sasuk pasat tamu mak balik bangga mau guru nami pasuk pun nangguk mangguhin aku Tuhan sudah sud asa guk pas-pas nih syakulah lata nung asuk pasat tamu sih asa guru nausuk guru ya bisa lah horas saat mereka sunari raja ng guru di panadayon matutunan mula ni manggora harus ingat pang nawin dahil Jadi sa mga mak, di mo na
si raja yang guru namin. Sesuai itu saya pakatatan makin teh. Nalapan panggurani ma kanandayoni. Sa kuluras man natemu pa. Jadi mendatang mak dia Oh. Jadi Oh, iya betul. Saya mak. So kali bila tuan-tuan.